ikiganiro tugiye gukora, tugiye guteka akawunga homemade. Ni akawunga batekera mu rugo abashyitsi bakagakunda, ni akawunga keza cyane. Twagiye turaza kwifashisha akawunga, iyi ni inusu n'igitunguru, ariko turagicopinga, turagikatamo dutoya. Uritonda kuko ushobora kwikata inzara. Hano ngiye gukoramo udutunguru dutoya two mu kawunga, yagwa ari ibitunguru binini. Murakoze. Iyo tumaje gukata ibitunguru hariya, uba washyizeho amazi ko abe yahiye. Urabona ko yahiye, yatabuye. Ufata yafu yacu ukayitobera mu mazi akonje. Twayitobeye mu mazi akonje aha ngaha. Kwa kundi amazi yabize, na yafu yacu twatobye mu mazi akonje, ugenda ushyiramo ariko ukoroha nk'uko ugira igikoma. Mbese aka kawunga kaba gahiye neza. Uko ugenda ifata niko ugenda ushyiramo indi. Hano nsigajemo nkeya. Murakoze. Turapfundikira. Iyo bitangiye gutya aba ari sawa. Buno bugari bwacu buba bushya neza. Turapfundikira tugategereza igihe mbwira. Ariko tugenda dukase rero nicyo cyo cyo kugishyiramo, kuko igitunguru hari cyongera uburyohe mu kawunga, uburyohe n'umuhumuro mwiza. Tukongera tukavanga. Yafu twasigaje nicyo gihe cyo kuyishyiramo kugira ngo ubugari bufate. Iminota 25 buba buhiye neza, buri ku muriro uringaniye, kuko umuriro mwinshi wabubaba. Ku rundi ruhande dutegura akantu dushaka ko ya kawunga yacu iza imeze shape, ukuntu kawunga yacu iza kuza imeze, kuko niho tuza kuyishyira. Yagwa ibifashe cyane, ibi kimeze nk'igikoma, ariko igikoma kifashemo. Ugashyira muri ya container yacu twateguye nk'icumi. Buraza kuza bufite shape y'iyi container, buraza kuba bumeze neza. Nateguye isahani yo kugashyiraho. Ya minota yacu yageze. Ka kawunga kacu kabonetse, kabaye ready. Tugiye kugakata.